Sompa FM. You're dumb and now some good to Makura. Yes. Sompa 106.5. Ayo Sompa 106.5. Obinim da baba nke baba boy ho anokwa. Senya mebe wie wo ba no mere wo ba homache. Ye nyina ye nim na asoso ahwe yie. Ena ehia. Ye kwa ye bai. Emrane na wo ye nim. Emrane na wo ye nim. Na mame mo wachi. Memo akwa aba na mimisa wo se onemu ekosei. Ena aye August 26, 2025. August 26, 2025. Na say emrane kwa na ekonyame ya na ochina na ya wo me. Ewisi afọ mama mu nyina mu achi. Ya okudonto. Na mo hoye de. Erade adom. Te kwafra mo nyankopon na daworo. Kasa na mehwe. Ai erade adom. Aha. Na ni mo boko de. Ya na ka ho na so. Oh yes. Na no me ho no bi send me video bi na me check o say. Ndi enem mabunu aba obi so de a. Wonya tin ne ya na ofa ne phone. Sure. Won to nsa nto na hu so betimi anante a. Wo ti so otitua so. Otitua so. Say phone ni wo phone na say Eh asabu. Just some minutes no a. Na so ho kire wo. Phone tena. Wo da na. Ha. Wo shi show I say oh yeah both deliverance be. No na ba kan ho. Ono ye living testimony. So ho. Come on e ji ne ho kakra. No we na ho kire no. I can't dosa get the boot or a quine of swab baby. Never got a coffee by say Nina watching and also. Yes, even though yes news and so still I was a bit in it. Maybe I don't but some who are dear. Oh, we don't see us manage. Oh, a drew Benada Sanoa. Not just a baby. What I say, a tear from so doyenty. Yes, or Matia, say, Payantia, one of pain. Cantamanto for Womobium, the Chima for Womobium, and minimum Womudin, Camabo woman in air, Granza for Doma, DJ Kingston, and yes, yes, Omaya, dear Kekena. I am nani pa mienu miensa se nai bi free kantamanto mani je mo pa orobon kwasi buati o se kwasi buatin okay ono orobon bato wo kantamanto okay na kafia phobia ono so kantamanto wo mu mienu de makai wo mudin ne pa na kaya no de ya abefi na ba ku bi nso free kwashiman yes samia na si bi bisa go free de ono kwashiman na 5 na kwatia mo ya chia wo mu nyina na fe fanko baria Ejenimo kamera ya fi ejenimo mo nche dom ne ma ya anopa mu mie biam se mo biam dada bat mo nkoso a mie biam na comment sanso pillar 2 ono so de dia wo akire ho na Facebook fo kra de ye nka na kwa mo abo aten ne wo mo ka ho ya da mo nyina mo ase piaga Rahim ranking na na ye boa ni yabasada che wo made Facebook fo ne wo mo freye no yabasada anya brebi de se wo de ama wo mo paapa wo mo da na ya che wo made enti ye na wo mo ase anopai na wo ma yade ali nyira ya de che ni bia enti ma se wo misro ja fitem se wo ba brada sa na ma anya stadia ye na ya se bo ho ban ahweye ne hia okay ye ka bo ho ban ya no aka se ahweye ne hia bo ho ban o si ahweye ne hia ye tena se brada se ya e wose ye tu ye hofo ansa kra ansa na de obon krata no ye tumi adi abrew na ye bo ye ho ban no na se ni o ma pi no ana ekoso e wo ma ga na mu ahensa mo man so twe wo ewom afei ye baba to aba akwatia ade na mu frosters enso de omo so de na mofa just say ensam no doso
enti ena no ya hwere bambo mu a me benkum nie na me nifa nie enti me benkum wo ma me bambo okay eno akwa ye oba nti oba no utwa fa ye bambo mu di amaye ka mema mu ne ba ne bambo mu gitai no akon di amaye so ne mpesa okoma me e wo bambo oh yes anu oje ku ni sin na so enti na fa ne bambo mu na fe wo so me ye ne ehuni sanse efinye Bible mu kura no wose cleanliness is next to godliness. Yes. Enti ahunidie ohoyi eye pa eni nyamsompa ne nam. Enti ye ne ahuni sanse efi enye. Enti ewo ahunidie mu no wo Obrempong wo de be fa he. Anope ye di ahuni yenim se nsuo guso e toto. Ye gata mu aye fi. Ena wo tisi mo nche so ade ba ko a menya hu bi ewo dome ha menim se bi wo ba bi na mani nya ntwa so a dustbins you know me hu se bi sisi ha ebi assembly si wo mani nyanko so ensuo toto ye chim enuoma de gu gatam be wie kire na eyiri fa ye obi nso timi didi no wagya ato ba bi abasa wo betumi num nsuo wo teka mu no wagya ato ho trotro drivers dey won monye fa na honidie mu mate for dey na won monye na obi say mate ni bi kira kire ne nsa ye wi kire raza mate for so say enya wo mo do mo ba no pass o ma dress shepe nanso ye fa nuoma ye lodu ye kwa ha ye ba ha be wi kire ne ze efifire na de ina namti ye de ye honi ni sanse ye mpefi no ene he na de ye be fa ye honidie mu wonso na he na ade be fanti ye ni camera wo hansa mate ye mfa bambo mu santi se de waka no a nipa bi ehia bambo awa brabom chance sa aban mbo ho ban kwansa wo se odi kan bo ho ban ansa na aban aba memetiwe me nkwa na me dawo ti wo hu se ma me bambo mu nsem a nhye mensa na me ka se me da ho na me sorry na me da me sorry na me nam ho ebo 11 12 a na me nam street so a say nya ban na so ma me se me nam ho fokwa se bibia kwa ni wiase ankedan ke ntuye punu mu kire sa nyoma ho bibi wo ho nti ebo se wudi kan bo ho ban ansa na aban no aide abam aye na afa mu de ye obambo fo police fo wundi mi nka se wo ntiro ko for police ni so mebo ho ban who are you mami ya okoka aprofo immigration officer you womwa enti bambo mu nsem ehia but ye ka kwa kosi last week I think say ye the big issue be by and so we should social media akode me hu say trend papa nipa no getting to 1,000 yes na one more akwa sa video no on that frosters issue no a ekoso wo ma Ghana mu no na bi mo adwene nyama so na me hwe comment no a comment no ye 61k yes wo mo ma comment kwa Obrempong na ya me nwanwa nipa 61k efia ye na no fiada no na me kai say nipa 61,000 no a wo ma comment no metumi aka say half de no mo se ye de wo emu ma yes half de no ba akokora de no wo se na woni ne chese wo kan ya akora no ogusu anu no obi chate obi sene me na o ha message no se ne esi bi kono a kire se enamo ye be wi aro enti eno no na bi bisa se eno so ka bambo okay on se me kan se e wo se nipa wo wa ma wa adwene adwuma sure because enye bibi e be ba na e wo se udi tum ena wo wa test nipa hwe ye de ya agro ko se adwene na anya adwuma nipa bia ne bre akode edu bre bia nipa wo wa ye hu sese me wo jimi kakra na hwe nipa bi suban okay yes sa process ya ye kan oh nipa na chate o me wa bro chire o me o di bro ni yes AI no mo de yes ade no comment e ba ye nyina yes AI omo nya video no na bi omo ye Ghana fo no mo yes ade no ti na bi bisa se e hwan ya se de sa ade na ekoso no yes e bi crash prison bebre na wo prison omo yes ade no no de test wage hosika yes bebre na she prison ena omo afford nkrofo e wa abonten na me hu se na edin bi ahase e popia e wo comment section ho broni na o yes omo din ro e yes ade edi se adwuma no enya broni di e Ghana ni edi William ye edin doso Sompa edin doso enti minim se bia ye followers no
ebi obusu wo kwan foforo so a but ye be di akire enna mbubusa se hwan asede minim se eye bambo edwumayfo asede ese wo mohwe na saade na etu atwa unim se ye se qnet o se infanet ye so mo so ayo muti qnet de won yi won tinye enye ya me say me won kokko no me ye ho adwuma bi ema ansana qnet nsem kra be gentre ha wo Ghana ye ne ye hye ho ase won kokko ma sa bre no kokko magistrate court the circuit court PM Penny otena adwam ye his lordship justice Isaac Agyeiwaa ono and testing qnet case first a judge qnet case first e wo Ghana hase ansana qnet be gentre ha me hu se qnet is senkrofo wo Ghana hase si wo hu sa easy enti aside no frosters no so de omo ho agim ko de ade a ye ken enya de keto na ehu ni sa no de ja wo mu ni say last na me ka cho say nyame amfefie wo se wo pa brochira ko broni ni dada wa na wo ro ho a na onya naked pictures a eno ano no ekwan wo de wo be fa so no enti kire say wo horomo a ma wani na ho di phone na gita wo no nyo bia na send o message a debi e wo so reply maybe obi a on social media edin say obenya me social media say wo ne me chat sa eyi wo ya edikoto we enkofo badi emu a me view kura se me hwe na o message na o de aba no edi se me yiwa no ani me yiwa no but a man it true Ghana for ma munya hwe yie o pentemenya ho o pentema ko ebrechire roni aba oh me de nia me sende wo na wusu di ekire ro ho na wo se bi wa dwen no se bi o se bi mo so de fa so ene nkrofo dada bia yes e ma mo me yedi na ho ye mbo ye ho ban first because de ekoso no okode eni eden papa ya hweyi a baby ade ne kɔ no because se wo eno amede we ni kire o baby ade ne kɔ no se mpanyufo ansori a hweyi a ebejinsemo too much and na me busa me followers say say me no me followers oh say your listeners yes because eno comment na eba no ebi mu ebibodi ebi mu se send pictures e dey buy but omo say Ghana for ni big pictures abame ho e ba cho ye mpese e be expose mu a wo ye sa de ni jai enti sa yeso ye de beba out because say wo threat obi onye obi naked pictures na wo threat ne say wan face scam ba obe likini pictures ne de ya yeso sisi aye me tuwe pictures ne bi abedi mo ye say e bi mu she prison wo na wo she prison na wo ye sa de na wo ndwene ho no ye the picture ne ba bonte obe de wu enti omunya sa de no okay okode no ano no me da see abusua na chese bo ho ban entwen se obi ebe bo ho ban ediama wo ho no no ya hwe yie papa sanse frosters ye didi mu a uti anya yi a hia me no na dia kunkum yi enam yi afei ba kokra ka so ko hia ba ko bi wo se ha cho se ye fa okay osu odu e afre di pa na afa won fa biem onfa uti anya yi a ni akokun ni ye wa frati asefo asase so me da se ye papa yenko ye bambo mu anase mpakodi mu yes ne yenhwe ye ne ehuni sanse efinye ehe na wo de yefa nano me fa no ye mpotamu okay na mawie wa aban abobo ano okay bra na zumlayon wo ho no ne aban e wo contract akan bomu no very good menya akwanya ne MC bi di nkomo okay and I'm in district director of health and this some foi and so penny na asemo mo catch them and say aban contract ya wone sa waste management company they sign in you know district near district no ye mano das beans akese no ye man 10 na ya ma municipal na metropolitan 15 inteno na na fa hin me ma se ma me busa ne se dome heya nkoa me mfa na se dome eye kuro baako okay e wo municipality bi mu na se dome nkoa kra wo ma ne 10 na enso no enso yesi the whole municipality emom 15 that's beans sa akese na wo de track ne be fa de kono enye nketenkete we nkete na wonim sa that's beans no so wa hye no nso a wonim se dura no mire bi mo nso tam wo mu nwura de firi wo mu fie de ko ai chese na on go nsia bonti
Obrempong serious o. Enti masem wana me busan say nipa ben na otoroto paper so sign say district me fa ne say Memetiwa East district ya nyinam ye capital anyinam nko a ye kuro ne capital no de 10 man enso no because if you broni krom eba besi railways emutwi na nipa no wadidi a na kita no desa no wode nam no pedas bi na chi ansa kura na no ye nyinam nko a free broni krom ho ansa ne wawura mu akomosen so asamaitamfoe wakwa akowura mu akwa akosi enyire si na napa jejeti ne ne mpot ewo nyina ka ho na so se ye man 10 dustbins die no de beye enti why na sign this contract no agitu mu afei huni se wo nso a wo ye ngura na ye wo wasede sure se wo di wo huni ye wo wasede se anya hwe no me bia na meti won kokko mi fiewura na saase no wetwa ketua bi ato nchen wo so no ankoje dustbin wa bonten wone waste management companies no ni obi ani asem na mo no ana saase no wetwa ba bi de dumping site okay ena actually so every 3 days obeshi aba actually so every 3 days odija betum bi ho kura won twema yen ya etifie ho no kura nko prepra ho wono a be ma o no no akita dampraye no wode prako any rake ne sa ne ma ne bo wi an do atwaja tum make sure say be to the ground di huni enti wo a wo ton ade kwan ho ni a wo ton aduane okay se na no ma mi ya wote gata na no ho ya wo no so afufuo no firifie no abeton wo ho na ma wabosese ya manfo didi wo ho gata no de na ede mo wo wie na manfo didi awie na kakra be kan gata no ma atwa atu wo hwie agu ukodru nkokọ new station me de ho de me nti a me mfa nkran ha particular any example bia me fi ho ba nkokọ new station udru ho a station nankasa mu ne fire dumping site baby ye dia ye dumping site nankasa nso no a ho na manfo ton aduane wo mu wie a wo mu waste na be ka no wo hwie gu gata no mu a enti enko na choki nsuo beto na yira fa wo ho anti nsuo to adru nkokọ new station aka nwuram Sompa FM. I tell you nina na me busa se nti wo a wo ton aduane a wo wie ya wo de waste ni gu gata no mu no ye baako wo a won so wo to aduane ni bi di wie ye wo wie ye no wo jai ni aka gu gata no mu no mienu ane won so ye wasede se won so make sure say sa de nipa we no mo nya sa de na o maye no miensa no ya ban no di huni enu nti wono sa nipa ne be wie na no ha ya na me ne apam te ha na me kire na de baako bi wa ha say wo bi a oton kube wa bokube no aton awie gine sika wie nwura no ensu oto wakohwie agu gata num na wo hwie guo ba ayara ho samu se be woni twa so abehunu social media no so na nam so say ya afi na no ensu oto ya nkran wurawura nkrofo dem twe nkrofo frige egu abontene no me no so video bia me hu ye kwabrande gina ne staircase so abrosan ena hiri baba urade gimi yo hiri baba enso na ye wa no wa ya mana basa ye wia ehwa na ye wia na ye kwafra ban ban ne ye me no mienu se wo hyase ye di wo hu ni frase ho a anka data ni nchoki ma ne me wura dem sure eno ye baako se wo hyase ye di wo hu ni frase ho a anka ye be hu no se aha na wa se ye de dustbin bi be simawo isan se why ye ne se wo ye wo fie wo mpotam nti na ban ne de ba se operation clean your frontage nice one na nso be clean your frontage ni be wie na wonya ba bi nso ade be gu aban na se de no na se wo be clean ni be wie no na menya ba bi mfa ngu a eho na aban ne ba mu wonim se gates ayeyi mu aban na akrempo bopa afrenko ye yi na de agu gates na because aban na nkasa kura ni nia kade no de be se ngura na de akọ serious it is aban wo se me clean me frontage me clean ya wie me fa mu he fagu gata na no ho nti egu gata na no na frama na nsuo na sa atwe agum ni enti da bia na ekos na nti ye kwasi ko enso gusu gina nkonti ya hwa enti ene ya aban yi ba ya no be hunu se adwumayefo a prapra wo musika na enye nti na adwuma no mu ntimi nya ni ya ye twa mu no na ye de ama contract hwan na ye de ama no ye nte ye enti ho de me to de ma lake basentale so na betwa contract hwan no de sa contract na ma no okay youth in sanitation no why no this our contract ne ma no na fe ya hwe omoma ye hunu
transparency contract na ye dey ma no emunam emuna ho ehantom na fe yen omanfo na ye naturally born bad that's been si ho what the better from no aka che say yamfa nto from one ya bo ne pass one pra no so be dey wonya adwuma we naturally born bad adwene ede ni patrim enye papa minia bibini adwene ede ni tim ye tuntum enti wopese wo ya de no na obi nso anya adwuma ye because ye de meme sika na etu asa ni pakro ne kenti serious nanso ye say ahobambo atrema eye say ayaresa bokitimi ensa sure ne sentuntum enano a nyamedi wie kra nanu ansuo to ya afei na ban ni aba so say Ramsar site yenko budan wu sanse ho eye ba bia nsuo fa na manfo block kwan omoje contract anaso omokwaje asase no na ye hwan asede nyame yadoma next week ye beba ho ye wie kire nso a trotro drivers no ebi mu didigu wo na wonim ade omu ye se ekoba se nkofo didigu ka ni mu a no mu so apie this is one station yes nyame yadoma ye beba ho de ye nkani nyina ne se ye fa na akoma ne ye ko won mo muton nuane enti nyame yadoma next week ye besa afa foforo ne ahwede ye na sade se wo so ye sanse ye di ehuni na efinye ebe me yarade ye bambo mu nso so entwen se aban mo ho ban ansa de ka bo ho ban eno nkire se kwatwituo anasa kwatwe agyan ebusia wo ye Sompa 106.5 Accra na sa na nkire sonko an no pa edi agu akwamu mu de ehwe na wo fa ni nyina so ye ma wo me no mi ye no se ye betenetene ya brabom na ya da sori anopa ye ni dwa na yenko yanim enya sam keto makura me hu de da wanim no ara yes anse wa ga se wose ma ambassador na se ma ode ya medwene wa management ase anse bibia ye practical okay ena de ne ayen ya so hwe ne ye kanfo de amatiefo sure inti se me sori ano para me ka cho se fa Pepsodent twi osia Pepsodent cavity fighter fa twi osia bi na mimi yusuo enie nice one Pepsodent cavity fighter yes enie weigh 175 grams 175 grams so papa sir serious you say ya pejam e dey go 200 grams ya peja we anim 200 ni wow ya mo yense ma Pepsodent last week my boy yense ma Pepsodent and you practical experience answer we need extra 25 grams and you go wow now any differences need. Oh, okay. Emu twe. Yes. Difference need. Where dey say kutu same bam. Pepsodent insano. Pepsodent cavity fighter. Omo nsano adwuma na me de abra wi. Enti be person me tiefo hu no say ye ka Pepsodent asemo a ye ne ye living testimonies. Sure. Ye yusu bi. Nya sa nka me nya we mienu mfa mre. Dabi. Enti nia ye kanfo de ama wo ne say obesa wo bo wo se ho ban no. Obesa wo anu mo tie. Obesa wo kasa wo bia hu no sa mpa. Nipa mama bi abaha nye nipa hunu bi dabi amunya no wande ha ntwe a kasa kora mfa na wo use na num kure betu mo na me kasa se wa bi se wan hwe yi a dakro wo didi na se aduane a wo di no nkanya aduane enam eka ho enso ase do peda wanu wo be yi betu nsam na ye wo sen etutu because what you Pepsodent cavity fighter to sema mo jampre wo sen ase ni betimi ayi afri ho de ama no Pepsodent cavity fighter ya enye na wo shops ahodo provision e say ni say pharmacy for ni to bi wow am beto pharmacy for ni nyina to wow enti pop one pe bi to e na hwe dentist no aye de na aka ho no hwe na ni fo ni da ha no free dentist care enti we unya e bi a wo se no wanya problem de da na opo bi ni na kasa uni sika de be call hospital free numbers am de ma we 0800 161 000 and ma me dentist and papa dentist ne ho so fe free to wo ho sene na ahra de 0800 161 000 free dentist care ya de ma nice one we na ya de 25 grams aka ho no ne bo ne te say we de na wow say ye yi nketo we de say friends we free we nketo ti ye we na free woni ya kase na be shim na mum se woto we 1 Ghana we so ye 1 Ghana oh wow extra de aka ho no still ye mfa abo ne bi nka eye Pepsodent cavity fighter ene eye ne saade ama wo enti bobody pe bi to na emwa wo pa nice one we na de da one eno no street spray
say benum Twisco. Oh yes. So we no. Me be ma tie for Twisco. I na we no as. I no na me. Me gas what na see. No say na dey owo. Twisco. Papa Twisco. Twisco. Papa Twisco abai dey na chese. Yes, fa say nko. Ma na dey na ma ba. Bibia bi wom. Yes. Twisco energy food drink. Open say ya. Ebinie. Sure. Open say ya. Ebinie. Twisco. Edura no pass ya Twisco ambassador. Nice one. Me chane say na me chen ayi no. Me che tofe no. We me tofe am dey che no no. Sure. Akosua. Yes. Owi am fan to so de. Oh, so we owi enko bi. Yes. Papa Twisco maba. Maba no de. No aba. Me ma oduane papa di. Nice one. E say me ma onia no pe be kan hye. Sure. Na me ma vitamin B, vitamin C, vitamin D, me ma iron. Now the year adwuma, very delicious and tasty. Wow. We know ye the Ghana cocoa papa no a WHO pani Tedros. One more hwemu ahunu sam pa. Ghana cocoa no eno na ye papa wo wiase nyina. Cote d'Ivoire de no krema. We bi ena me de ye de aye. Promoted of one de aye. Eno mo de ahoden na hyemu a we ne friend of Twisco energy food drink. Ne ehia ne se anopa na wo kan asem bi. Se nsuo hie o, se nsuo de o, se nsuo nwuno. Bibia utme de no. Yes. We ni egu mi krom yi. O te ba ko pe se ya 2 Ghana cedis. Nice one. 2 cedis. Kase sa no. Ni be baby efiri. Owo mebre. Anu na nie. E na baby e hya se efiri. Se chapo, we se kutu. Se bam. Bomodi pe bito. Na no pay. Ti gu nsuom. Ansa na nkwada na be ko sukuu no. Fagu wa mo flask no. Se no kan Stanley Cup. Ti bi gu Stanley Cup no. Na fa mo straw ni shim. Chimano. Okwa ne lunch box de shim no. No wo twene kakra. Afi wanya delicious cocoa drink anomo no. Wanya hoden we nyina vitamin C, D, B. Enya iron every mo no. Bonus we chire no de ye bonus me kan wi ane mawie. Okay. Your friend we no energy fortified. Your friend no Enafort. Enafort no ya hoden ayede ahyem. Okay. Ba ko bi no ana ye no no no. Wonum wie ya ne me se me ne apam ye dance. Eni tira maji we ya gum sa no. No I say chako. Wie ya bo so ti wo se ya na se. We de nkoye order. We no Enafort no ye ahyem no nti no. Ono mo a wonna. Ono mo a emo ahoden kanya ma ayi wadwuma. Anopa a wo koye adwuma be he wabusua. Ama o man na nya wo so mfa so enkoda. Emi nko wadi. Me mpesi e be yi wadi wadwuma. Omoden pe delicious ni bi. We ye Twisco energy food drink. Omoden pe bi nom. Na fe boost to energy anope na fa ye adwuma enkwada no boost to wo thinking capability no mo madwene ne ye adwuma ntɛntɛm memory na restore wo na wo madwene ye adwuma ntɛntɛm wo kwatena classroom a onna osua de no na ode aba panipa onya hoɔden a obetim de aye adwuma promasido adaworoma ɛna ode aba we nya na ɛwɔ provision store ahodo supermarket shops ahodo nyina uduru abenya biato ɛyɛ Twisco energy food drink TWISCO Twisco na semka eno yampere no we so adi out na wo se na Obrempong kanom wo se wo beti agu nsuo me ba twa nsuo be na beti eye kasa natural mineral water kasa natural mineral water ensu aya prumu kura mu nsuo eye kasa natural mineral water Oti Twisco na odi agu kasa natural mineral water emu asemo me ba twa kasa no eye kamo papa bi na wonu me papa bi eye kamo papa ensia emu tie yes emu ode na woni say ensuo no bi war mo akoto no Obrempong mi nsuo hu bi da woni maka aturu mu da bi o sana mo frɛ no aye frɛ na ka aturu mu no mu gugu nsuo no mo nketenkete no wo obuni pakɔ yes omugum omo ye ntiantia sa homa yes enketenkete omai yese omo susu a ketenkete men kan say I say gogomen ketenkete pa omo kase no size no te say thread needle ahoma no ayede pama de eno no waka no yes no on namu ketenkete enti so no ma wo be mo ayare kire say nsuo no nya papa yes ama fa fidi papa dabi bakasa de eye kroji bibia sa wo mu eye kroji na me se te se na ko onse nsuo bi won so a oto nsuo no na wodi si wona ade eche so a ase no na ase fi bi egu ase be ni so ware sa ade nsuo bebre obehu se fi kitu ebi won
niema nkitinkiti edidase na se show no kura mu otro yes but kasa de unhu ni sa dem eyensu papa kasa natural mineral water maza if you are no near no o come dem mo am free juma ye mu ma se be and one am because e mama hoden no wo hu e na enwanu no egwom me hu nso enwanu no wo mo kasa de o be enwanu because and nsuo ne ede onu mu a wonte papa mboni bia wo ekire onu mu a natural se ne yetie no fa na waterfalls e wo kentapo ai se ko so mo yin omu kentampo wo bi boti wo bi yes won se nsuo na ya enkane no sisi agalam se asay nti enkane nsuo se ne e feel but clean on se enkane na eye maame mo enkrase no okọ efuo mu a otimi bu ni mu ase bebi obefa bia onya nsuo ne clean abaye bubu agumu clean enti kasa for de ne de basa papa bi enti bebi awo bi we mean kasa ubenya biato na mom yese kasaloma for adventures wo awo taifa uko taifa pese utu du so poso me ba tro abaya makacho se enfa unsa nche wo na me fa mu ko tu kasa for so ni bi na fa kodo mi dwom koton enfa udadwe ne koto be ma no so na be ma no de bia obusa ni sika one day be fed up ono kura wa yeshi oba fadam enti kasa for ho na akwaje wo mu ensuo ni bi se pese udi si wo na wo ne webusu amonom ananse wo ton ni nyina no ubenya bi ato mbatwo ya frefra number ni nie fra wo mo e wo 0206 469430 0206469430 and 0303 965780 0303965780 na woni wo mu eni enkomo ye ko hajia mama yes papa bi aduane papa fie ene me pese me chawade but de me che no wo de okwa afa bi din Obaapa say Obaapa say ye betete so se ne hajia nko be ye no wo sompa din sure ai wo de memo bo sompa din wo say sompa womo ebe mo discount say baya nti bo mo dey say ene o lunch no sapa no obedi no hajia wo no mo enuane bia bi wo abeprensa no eno na ede no choza fin no wache no jollof no fried rice no chese konkonte no emo no don't go there Adrian papa bi wo baby eno ane hajia special local food me patcho ye wo akra ya ye wo ehacho atomic road ye ne transition final homes no ye be washing be wonu mu okwa wo be hu hajia me patcho say ye wedding say ye parties obi be say parties ye chew kakra ye parties and I say social gathering bia ya wato nsade afra wo ani wanyamfo empenyufo anananum atakonya so wo mumre bedie no so wanya hajia special local food anyedu ama wo anyedu na afa ma wo waboka sure because Ghana nipa kasa oba wabanu wo obedi aduane ni free akono owia odi aduane kwa anyedu aduane benie nchiritwa atwam nanso ne kobokura ni wo ba ye no wabedi free ni wo ko nanso wo di watam me ba chaw o mbesi ebedi watam wo dwumedi ase a Hachia, no me the papa and fa emau. De be ye juma from 8 because say yashase ye juma and te dwani bia openo obenye ebi ato. Medical de check corner to dwa. Uko abefo the videos on Facebook here. Ubehu yen TikTok ye wo ho, Instagram ni nyina hajia special local food order. Waboboa no ye bebro ana frɛ ye 0246 359921 0246 359921 and 0594 7927215 Mrs. Subieb 0594 797215 now when it had special local food for any enkomo already yes the bonkrata na yengura mu tew na fe yenkomo mabedwafo na na se metiefo ho na ye ne won mu ni nkomo Obrempong de na say me wa chronicle wa ha okay na daily post nso wa ha nti me bone tew me kan me yenu nyina bom tew na me so Ghanaian Times na daily graphic nso wa na yakoye nim na samufo Agyempo e wo chronicle mu e na ode aba se e wo se driver fo a the safety of passengers Ghana for driver for car omo bambo
anyone mu ye die ento makoma so no ese process for chi wonyina yes we chronicle se mufu adwempo we yanka nkwachiri sanse we ukoka eye ba ko pe car no na enye papa enti ese yi cars ne free ho car na nkasa bi ho a enye road worthy na road no so nya car worthy road no nya car worthy road na se de car fa so road ko kwan nya papa na car no so nya papa enti utra car no mu a etim wa tetanus car no timi se ba beti godogodo so ka chira me se o bore te wo na se wo chira enope oh enti adena kwa ya woro ho sempa enti we yesamufu adwempo ya wode aba e wo chronicle mu na Ghana Revenue Authority wo mo se afie no ne fa yebu mu mienu no na nka sika wo mo hwe ani mu so aman ne yesika afi mu ni nyina na ye 229.1 billion Ghana cedis then so afi no fa ko na wiye afi ne nya 89.45 billion ya semu ye wo adwuma ye wo kwan na so wo mo se hwiebe enkwezi e be wi afi no de wo mbajeje ye ayen chene wo enti enfa nkoma ho na nya fine Daily Post ai me kan mienu abom Daily Post na wa hai na no a Rage asembai na manfo kasa ya na koya yi minta kando kra wo nya health expert no yekuani ekuafo ne buafu ayo Ghana National Association of Farmers and Fishermen womodwa lai womu petition nursing council no say Penny David Temkran omo ntwena so secretary womo do say sanction pa omo sanction no say wo be call hospital akoya adwuma wo be hia aduane yes when di nso nya ahode mo eno kakra wo ho no bi anso adwuma wo hia no sape ni awode bae no na Zina helicopter crash investigation say ashase den ya wo ye mu adwuma den na we so ye Dr. Mark Oliver Kevo said ICT week na wo mo ashase no we say Ghana will soon have a commanding voice in the ICT industry across the globe. Inti Ghana so betimi akoya nimpa je yo mdi gu akwan mu no Dr. Mark Oliver Kevo enya mama for Daily Graphic and to so na yokofo na ka say wo mo cha say kasi bia ye wie free obi ma so de aba bi tse Canada ene ade no yes cars ba ko wa ha 100 ena wo mo age ayesusu se eye krono de enti yokofo obo Ghana fo kokko se wo ye obi a otato cars wo kwanchan yi a ya hwe yi enti sa wo mo chew se wakoto krono ade a embra wo wa ene ubedia no pei Daily Graphic e de ho amanebo e de aba man panimi ka se ya owo Singapore ni nyina ye Ghana ene Singapore dwedi a e ba bekoso wakwa ko champanyfo ho a anopei eno nso e wo Daily Graphic atafa ye to so du emiensa na helicopter yi ya ekonya nkwanhie yi busumi ni de na to so ensia na ye kwada breachable o man Ghana yi ene yera Dr. Kasawato Forsen ya wodo na act as defense minister emprempre wose wo mo ata bedokuo wo mo beyin hwehwemu pa we na o ma hwemu adwumadi na se wo mo tase kra nti ere nim kwan se ebia ne form akomakwadiasa no wo mo edi hwehwemu ni nyina ebebe wie na Ghana fo hu de ekoso wo mo ni US defense ministry no ene Ghana yenso ye Air Force wo mo nyina e ka bom wo mo se wunya se wo mo nya local stakeholders ni eyi ama wo mo so aba beboa nhwemu no a wo mo be frɛ wo mo a eno so ho asema be pie mu e wo Daily Graphic do bon krata no e mo na mame for Ghanaian Times e mere nti emfa ento so me story mienu miense bi na wo mo se man panyi kopie mu wo Japan na me ka say yes deal no asili Ghana apeke chese Ghana ne Japan ye dwedue mu ensem ene me ka say wo mo kabom ya chechire no ya bono po ye sin se enti me ka say ye ba ye dwedue mu nsem e ba begina brania anopeyi Ghanaian Times kratafa ye to so du emienu no ono so ebo ho amane helicopter semi eno so aba na ye se mentimi waso asori ewo gbinyiri ye no ewo savannah mantem no emo na chese swala tuna kaba mensin emo ye no savannah mantem no mu a ye se nipa emienu ewu amadodo no anso eprepre mu de ni nyina eye asase ho emanson a anopei Ghanaian Times ebo ho amane okode ya semo yenkwa ho man so na yenkodi enkomo 0260196064 and 0260196065 wadaroma owo minute na ba ko pe etra so ebe iwa frim. Hello, good morning. Fenatum. Yatum. Udini baby akasa free.
I don't know because I feel of Uncle Berry. Of Uncle Berry, mo na mo ho ya no pay dey. By example, and I okay. Sompa FM. And I had just oh my national organizer. Okay. Yo, Yamika, and no one can know bubble ball and name Yama. You're too good, Bata. Ghana can think I'm a doye, and can you young working? Because I'm fine, the Akosua or my women, you don't know also. So we are your face. What do you say? We are the end of the summer study. Eh? I never see more than the India to my women. Young can say, my everything. As I say, oh man. And there's no more yepa. I was out there. Okay, let us see. Hello, good morning. Odini baby akasa free. You original me entie way. Ano pe mo chia bubu di e jima bo ye dimba ko kran ka muti. Ye den kra bo na da munu wo. Oh, original ya bo ta chima na ye hunu di no unim. Ya ba so da twro ati ase. Ni ya bo bo. Ya me ya pam. Na Obrempong me ja me pa. Ojo sudodo. Ma me nko asem no so tew. Because me stress said apam kato kinkan wo mo akuafo. Doctor na wo mo akuafo. Enye Ghana se bienve ni di ma yinwan mo akuafo say. O mo say yare doctors na hye de nanso wo mo ye kuan me di no edoso. Da bia ni pa nya aduane, nya ni pa bia na da bi onya yare so. Ba aduane de so yare so onya leo. Unya aduane. Eni so bi anya na dwuma ye so de ne to tukuani hu de that le kuani ni de. Wonya hye wo man mu to so na me pache wa omonche na so nyeba npa mna kwazo hu de se bi wanka se yi anje akuafo beda masinya menka mo amen yeta se pa ya chata chima fo mama. Hello, good morning. Good morning, mama. Odini baby akasa free. Pato your friend Oga Jesus Pragia rider make us free techman. Yeah, Oga Jesus. Udi no me refi na no pay. Ma menchia na ho ye de. Ya me na dombo ko mama. Ye da nyame ase me enchia wa no pay. Yo mama ya damasi adwuma mo bo magana manyina asompa de techman ba bia edam. Mama anopa manya akwanya de mama fanchi akese pamfa mama papa chama Musa Asante. Ena Yewura Moses Abo incoming national organizer. Ena ya mama ha okumsi incoming national woman organizer. Ena me papa Baumia. Mama I'm say ndra me free radio e kama asem na obi free nipa no na say na o attack me but me catch the nipa no say o say yantil ole first me nyu supradia o pragia me dey am radio name me a taxi driver me am use me taxi ti di America no me ka sama minim di America e ka say nipa dodo na etie yai o ka sam na kokko di tua obi so tua bia na nipa ni nim che o di ya frɛ na ya ka ya asema ye nim di ayaka me ya adwuma e de kɔ bechem me ko wanti lole fa ni ya teso se fu oni ya tumo ya di love ya tuso adraba fu ebre ya ka reality amoma yanka atlasia ala ntumi na da na mama edi babaji amamuo wei okay ensema waka ya mudi we na baba tuna konya so waye brana na kufu adu petumi ofisi ade ne ba oba be implement free senior high policy oba ya ode buy mama so the 24-hour economy ba agamiya sa dia tofu abadia mano oba 24-hour economy ni awa hi medasi. Hello, good morning. Odini baby akasa free. Good morning. Odini baby akasa free. Oya akafia phobia ni o kantamanto sompa. Yeah, kantamanto mo hoya die. Yeho admona mo mpa boy ho ye na keka ban we dia ka nyenyenyenyenyenyen. Akati phobia mi eje wa no pe. Bo mini aba di kaba mi tia no kaba de tampon. Amen tia Akosua Agyeiwaa and Safia Muhammad can come with you Semetiano. Many abe, when a baby, many of your Peter Chimaya was attacking a man, a Marehano, politics in the Azaneti. But to a seminar now, or Cassia, Lolfen, another time, and do another time, yet a Florida Pest, so now M1 was say,
yeah MPP college maybe ba omun timin ka sa de ne no omun kana ne amemo to kan ya omun sori ani $50 so ene ma ko fo ba biga ba yo omun kana nya no kuro ma be ene ko ha na ya so ni ene ya se bo so oh ada e common sense that ma go bi ni no mo keka ene ya to so na mu sadi ya te no na na do tam sa te le prodo sa it is obi ka sa amemo we e ko ya then but I'm say of another planet so because me who the airport in 2028 and people me and kai won me kan bo e betrante akunyai ama omane wato no o nya me agma medasi hello good morning odini babia kasafi hello good morning pastor mgidi ya bwa kasafi kwashiman wadaro mam yentie wa no pay okay medasi so ni juma pa mo bo ebe ko master no ni me fela me kan se debi o man panyin bia ba pe eno akokro we so eye bebi njuma fete sam afeni be ko awie no efi abanz ni ehu ejuma ko a okọ saa we na Japan mba bebie entini ade ne ye ko a ensentrofo no so ya mususu ngeje fun kakra ni pe be ko Japan fo agbo ya ko Japan fo ni bebi njuma fete sam ni pa be fusu e ba be di 4 years 8 years e ba be hu ejuma be no wa bebie o mu bebi ejuma bia enti ya na sentrofo no so kakra bi wo mo aya o mu kan se no mususu ngeje asem no daily post ne de ehie ni aban ba e wo o che pad e de ama school for ko hwehwe sa asem na for better as school say na enya enye obi akeka sekwe ni na na be discuss o man mu e fa e to dia ne man daily post ye juma pa yes di dase mensumedasi hello good morning mama ne ba so deni babia kasafi I'm patroni Kimpozo na kasa techiman. Kimpozo na ho ye de. Me ho ye na patroni na so e. Ejana dom ye ho ye pa enti wo no pe. Yo ya no wa chia school fees ama no ai. Oh wo better do. Ajuma ya fe no one kom na bochi. Na me chi MPP tell my chama buka. Okay. Na obo ajuma pa na chia na na get kotia. Okay. The Americans we mo kan super the mo di last no en to kona si savana no me no enchaye me they say they ko Ghana no enye inde asase hun to kwa that be na man for kitu ne se kai they tuo ni die they abagu amon for dem pa they say IGP asre no company na si pom omo kita tuo se omo register no kwa pop su bia no o man mrani ye de eni ndi akotia election by election ze be mitro Sompa FM in the IGP so online no mu eni mu amemetasi hello good morning my last calling here good morning miniaba ododi ni bebe kasafi o ti se ni edi kan nyame adom na won so e asafi ho nyankopon de nyame asese wa hwe so ameni na bia che mediani afrifa ka afrika ntamanto mo ni entie wa no pay afrifa yo ano pay de mami chia Dr. Blanche Champon on e ba ne se kaka be tu franka men pi bia baji power ne FNDC se mu se do mu bu o man to ken ya fi o man pani da ku vado fa o ei adio me mu pa se di ula mahama kan yi pa njenu ni yo mini aba me koma sem so a sa dollar ya si atisu ya ya na ye nyan ma DC for ne ye ula mahama de bon ho aba so yi mini aba we dem sem busa o yimanu kakra someone na dollar ni 17 pa so na o to do kono sei Sompa hello obanyi mi che o de ko wasam no so ni entie oh we dem ka o yimanu kakra nka me pepa ya dollar ya 17 ni to do kono 7 cities 5 cities yes dollar ban 9 cities and so do kro 5 cities ni 7 cities okay yes dollar ba from fu aba from and so niam bo den dollar ba from afu aba from and so kro mo den yan tohwe yan kaminim wa mamu mu ne se de ye nim dollar ye di dollar ai abo ye ho safo hini o man Ghana ye ni dollar no and so dollar cost so e maniam bo cost so and dollar ba from na niam bo da so den and na ni say o se ko ha da kwant mi han yo e die sirewura mahama amamu no oba bebu no oda da Ghana for so oba no be cha bobo ya and na say free say so van say nka ni nyina sa nyama nyina na e ye na da
galamche obo get tire o position but mama no si obo to get tire sanka na na don for state of emergency and so no ye busi ewura mahama say oba state of emergency no ye cheese ya say mo bia fa na no mo so bie mu ana gay no ne Sam George wo mo kan and so kwesi say ye try wo mo a media de hu nyampa ye galamche no say ye yenso no state of emergency no mo to nkrama ewura mahama say state of emergency no ye ntwa mu dia one fan na no moso na Ghana nsuo na ese no ye pancho ye nyen supanom ye omo de ye to nsuo ne se ye ombe omtemi aka nsuo ni no me da si waka odie ya fe ye fa messages no ento aso emfa Obrempong messages no de hen de na Facebook messages no kakra ba na me de to aso na ye boa o say asemo Obrempong this country is very serious pal I say these issues at Nkoko news station there, they are very, very sad and serious. On also the message there for Facebook at the Aba. And no, Nana, Kwame Abuati in the Fabric Central say MPP candidates Kwame Osumedu will win Akwetiaba election. No, the Aba no. Rahim Rankin or say Hajia fast food. Now her stickers be or the Aba stickers no Korano to ask almost to hold the dinner Hajia si womanim. Ike Yabua Santa is a fantastic show. Yeah, that's bebre. No, so ne dear. Yeah, what day Abba Ewaha and so and no messages ne do so. Nana Yabua Baby was good morning. Nana Mensa K. Wilberforce. One also as good morning to you all. The best morning show by all standards. Kudos to all brothers and sisters. Ne dear Abba and no. Yeah, Monsha Kwai or Akwebi Abaha or Facebook no so Monshana. When you free home, why? Maswood Eddie Free, Kumasi Bantama, or say the fight against Galamsey requires a collective effort, and it is time for Ghanaians to put aside their differences and work together for a common goal. Nidia also Eddie Abba and no said Antobam, aka breastfeeding. Or say I'm watching the show, great show. Pa, or also the message our day Abba and no. According to my classmates, me birthday or day Sandra. Okumase Bremai Ode Sandra Ane ene na woda nti Sandra Ode the classmate school see ya mani hu no I want that show wa ware bacho Sandra na chance na chance dey na boho no nti ene na woda ha we kita na license da we nye DV na police for ache ne kwan nti happy birthday to you Sandra Eradi Nkoswa insura nti okode no no edu aya nkrofo bi ka nya me dey metie for asese me dey metie for next week e ba e be chirim okay e be ne ba akwa na nanom dey ma me se me mfamra okay se sofo yira anyem a na edim se sofo edi maye we yada we nyina anyway nyame yada next week e ba e be chirim se sofo yira anyem a na edim se sofo edi maye e bu ya so to ko e drop mpo ahia e be je ni so this is our own Let's Cherish Our Own Ghana Premier League and finally my pen from boss atrase ya wodi agodie mu nsem etoso Mamenka bibi kaka fa makoma mu hene ho nkyerɛ wo. Ɔbɔ me ne mabusua ho ban. Me dia no hwɛ mabusua. Ti awon to aso so kwa awon to aso so. Hwɛ, mamenka kyerɛ wo. Me dia ma mesere daa ne da. Me dia no kyerɛ papa. Ti etimi kwa sabe bia ye obi wo ho. Aba, emeya hyase bio. Intibu ranom na mokanfo mo saa. Oh, Debbie, Pepsodent 200 grams for no one vitamins. Ni minerals a. Epo kunimdifo. Sisemwa. Mama, yeah, that's it. Me mo freya pomudi hu hear me. Twisco. Power your dreams. FDA Agyeiwaa in Kratoyatu. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. I say this is our own. Let's cherish our own. Division 1 League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Ghana Premier League is back again. This is our own. Let's cherish our own. Women's Premier League is back again. I don't see a day what dog can want. And EJ can want. The ratio more. I day what dog can want. And EJ can want. The ratio more.
Okay, yes, I'm a baby ache. I'm a baby aqua be once again. Yada would them with some and it was a fish I copy send on watch about Bosham Rena non soon about on Simano Adria 9 and 9 Sompa 106.5 FM soon. Ya to the said tip off and I day by some P. Oh, Mamma, and some Miss Asuna Fisem, Oman of Payakanin in Abuma, Yadam with some Eddie Baba Chief from Sompa 106.5 FM. So secure sanitary pad and a power can be handed out with them with some eba babo so me country no ebe secure e dey amawa make am for secure sanitary pad and dem an two kwa dwama so a me ba chona so a dey na bia so atim aye kama me dimo for ba center Dr. Time that so ama na for time and I said brain out to yare no so no to asa amawa why and a bit to us and with the amount and temperature for the chim on a say a patch Arabia too subia would say stroke diabetes prostate issues hypertension Arabia for the chim and so me dimo for bar center now Dr. Time that so on fire brain to yare and known to us and cry yo pokuase Myra Sansuna Santimanta Munzunewa Buakwa Agogo Yana Pine School and a dinner no your number 0244 774 282 0244 774 282 Kasamino water I don't know Abujunsua but we say what Jamasua Ejini papa yes and 2 pence papa and Muamu Moku no pence papa at the same offices I'm a patcho Monkwaji Kasamino water na bianso entim enyekama mo amosumu tonsu o abonte na me patcho enko gutonsu obi akeke na mu ton kasa mu na water na jiska na fa gubuto na bianso entim nyekama birthday parties wedding ahodo and engagement ahodo nyina na programs ahodo nyina ye de kasa mu na water enso na serve ahoho na bianso etim kama 0206 469 430 0206 469 430 na panifajo so na nsuo no na onso adun do sopu na bianso etim kama we na bo afọ no pay o maso asna da gudemu nsam no enso eba ye from safo kantanka RANSFORD and streaming on Facebook intentam so yes ate me no kasa wonu se chan tournament no and also eguso a ekoso na me patro say ya do semi finals and semi final game 1 ebetima theater dwa Madagascar and Sudan and Ebo and coach James Kwasia Pia Mayere and then the boys no ebo no mienu pound semana duasa pepa and as adwumare and so ebetia to anti Madagascar and Sudan game no ye ne dia kire Ghana for so kum ko to dwan man mabon pan so that other tie coach James Kwasia Pia echinene won so etima we na bia so etima kama no echine bo no num pepa Morocco and Senegal and so ebo ne semi final game 2 and an appearing with some amayati for ewo dwumare so na afi Jamna fine be didin koma kakra fie ne fie ha na onum se ya da ka top 4 na otwawe e na so etimi eba na we start kwada na ebo obi fie da ne kwesera so na dwade ne nyina enso etimba na we na timodi ka no e bibia ne go stars onya 7 points as for kwatos mienu wono so nya 7 points no head to head and na bibia ne go stars so etim edeje trophy na enso de si omona so no wachine pando out of France ato so miensa wono so su enya 4 points enso honom eno wachi no Asante Kotoko ene twa ato onya 0 points minus 5 goals and so our honor now after the game and I'm a team manager over fence Mr. Agyeiwaa edma bibian go start we say tournament before some about top 4 now one to say na top 4 what ma just na so na elegia no any feelings na e dey say yes over fence Mr. Agyeiwaa and swear to yen say the competition wow the by pre-season kind of share almost 1 month time and they prepare for both league and African Cup and near Bob and that can organize this out of for the teams now best for no bit my competition my teams no seniorship out the African and then I can select in a bit my abo yeah but no is fine so a competition over the two players and the match sama ultimi a competition e ma ultimi no standard is here the and competition so aka bia do I grow clear nya agro so new players we players mo afa wo mu nyina be hu se de ya ho and operation na wo mu se de no be say ako amount nti em tam na your boy first match you who say fine game no any ball first match I had second match Heart of Lions third match match after match say we for we answer we hu dey obit my dey as ni we inspire abo ya boy ya won say do be na dey dey hu say yire ya hu ka dey bia cap ni bit my dey afa enti boys no so determine say top 4 once a cap so dey say yire ya hu ni pick up kan leg no dem ma there is a match no standard ni mo ya no say dey because
Anyway, some of our friends say Ajmandua. And so a team manager had my baby go sas or also a kind of perimism. Am I in a team for old one? So now I will say now top 4 and 1 Jira Simona so na sika sign and I'm putting for Edema and what you crown appearance fee and putting for the Mamubiana. You just small Ajmandua at a 2 year. Hopefully, na discussion a team of the mama. Oh, I know the best. I know the audience and to each. Oh, and the competition will be no walk or course media. Me course me could lose baby start your leg and the other champion top 4 and they do champions or champion. And then also there around the abanity is what be the leg in me abon day. Who came there and a baby P or dance park. Until once about dance park na yeah huma and airborne so I see never my supporters no so that be no more dance party never move be any idea. India, ya prepare your way, the banner, the issue number Sunday. And to where some of our friends at Mandria, we barely go as a team manager, and sorry to him. Not as Nakupa Sunday champions of champions on Basso or be dance park, and idiot, and they got top 4 prize money, no, and how I send it, they want to me country. Now, Heart of Lions, almost administrative manager, I will reference Stephen Boche. Now, also, my children and was answer Heart of Lions before some of our top 4, no, Skasai, and I'm putting for Casse or Modebe Mamu. For the mama. Oh no, there's a commitment they have to give to us, but they haven't given us anything yet. And there is a commitment. We are hoping by the end of the week something will come up. This tournament has seen us in the best position to see the positions and where we have to correct before the beginning of the season. So that is one very good advantage of this tournament. And to where some of our friends said Stephen Boche, administrative manager, had him upon the Heart of Lions and sorry to that. Now, I say game in the corner, no, has so folk, and himself, Monaje, and there's some so our supporters in the no Messiah, they are top 4 no. As I say, Omonia 7 points now goes difference and so no between Heart of Lions. Now, me will say, real friends, Stephen Boche was answer before some cut off for no. Regulations better than 4 and so added 2 more claps no, Monsomo Jerry 2. Yes, so on that meeting, the GFA regulation says after every league or tournament, if both clubs have the same points, the first thing that is considered is head-to-head. So it is mentioned in the regulations, and then before the match, letters were sent to all the clubs. So even me, I sent it into my group page to all the players for them to read the regulations very well, coming to me to the game. And, it is not as if we didn't know. We all knew that we were going with the FA regulations. We all knew after the match against Lions, BBN had won the trophy, but I don't know why people want to make this a problem. It's not a problem. We were all told. Well, summer, our friend says Stephen Boche, administrative manager, and my pound out of France, at 2 Jana Perism, Amanati for our Jonas Nakupa Mark was champions of champions, no, Basso, BBN dance park, Emmanuel Kobe, goalkeeper, at the BBN Gold Stars. Now I didn't come cry. We're in a very good form. The moment I hit Magic and Premier League in the miniature say you through anything we have for now. You just say work form and a new form. Yes, so you are higher prepare. Yes, you are higher prepare. You're ready. Say be you know Mumbai. I was saying to me just our champions of champions. And to where summer Emmanuel Kobe goalkeeper. Edma Bibiani go sas and sweater to Jana Perimusem Ama Geneti for Yantin Toman and Sanko Kumasa Santi Kotoko Naya Kodi Din Komakaka Solomon Ofosuwar Presa Asane Kotoko support the Sanam Omabetua Barman Wabe National Circus Chairman El Honum now Cherry and also one crying Naya Chivan Henry Din Komakana Musanza Chairman Asane Kotoko top 4 Munya 0 points and watching 5 goals and I said it Tiamo now more be patience no and the Kuru Africa, Chairman, about one more day. A very good exercise for Master Santo because all your preseason, your coach in the Kaka say your team is ready for matches, but you take advantage of the top 4. Now, in preseason, it's the results that I buy me personally and said I'm very, very okay. If you see the performance of the players, but talents and individual play, I think it's okay. And also my energy level, time I did preseason, you do level power, say, okay, do baby, to head man on my now. I think so. Football man, it's good. It's one of those games I have for preseason. It's okay for me. And to summer, Solomon Ofosu Aware, and sorry to Jana Perimusam, Amanati for our dwellers. No, I'm not swa. Maybe son said, Mutim Yankasangasa, when I home was a swammer.
na Africa ya amukoi team we ya mo brand omu together yi Africa kwotokwo mo betima akomanim. Yes, very, very positive. Nina and says, okay, play now. Obo say, coach, all start to say, Obaapa Obrempong for players, there's some better here. And I never call say a say, you're more high school match. Yeah, your board division 2 and your board division 1 boy. Now, your boy will pass up, your boy second half, the boy will pass up. If you said that in your team, to almost ball us 3 season matches. What I say, you're my home time. When you say, you're more top 4 than you know, a very good team, which you are competing to Africa. Before 22 Saman Solomon for Suare and sorry to Jana Pedmusem ama Geneti for our Jumade so na enu Sunday Kotoko and so etimi a party ways or more play about corner to say Muchima ne modern one or bewa about 58 minutes and benefuchima or Muntimi and no enye Juma na bidin dino beteka kra na me admo chiname ba na bidin dino and so etima bre no chino meka to sense watema play aba kwasa ne kotoko ne dina chi omo pene pa na ha se peno kotoko nso peno enura na wasane kotoko secretariat ewo odene ho wada so na cross so ene contract na ese boy ne sane kotoko company fo no hwema dabi omni swatreman case na se game nam so ema polempo no ehwe ne nkwa no sasem ne yanka nwie enti so mo sansa player na ade a enye yi enti ese omhwe na mum na player ne de why willing se ko besina kan e de ama kuma se asande kotoko ono so akina me ba na mum one day na ma me fanto e walid name of Fuseni na panifo chirima na komo man 1 year na se we no e 1 man salary krampo na kaja o da tunu boto no da hwe na hafa na so asane kotoko panifo chirima the contract basis no so obo a number of na say 3 matches na so obo even 3 months na say contract bi fra one timba na se kotoko jana man konji panifo chirima sa contract mu nsem nyina no omo hwe no ma consider ansa na ma hwe ama boy friend say walid name of Fuseni no so me sana omo so etimi asana e wo honom eno atire ni wadi biase boy obesina kan ma house folk Salim Adams kodo company fo han ni wadi biase egusu edidi nkoma se bibia timi tutuma Salim Adams ebeba besina kan e dia ma kuma se asante kotoko nyankopon ya aduma enchem na Ghana the Blessed House of Ghana yan World Cup qualified 2 games akam no na eba so yani Chad na Mali e wa hase Chad e be kwa we na enche bia wuru offense Otuwado head coach and the Blessed House of Ghana e the Ghana squad no enso so eba ba betudwa enti ne de chire wode ba ye de musam e de be ma etifo enti enya so na yan fa ye ne nchimo enso obi ma so ne di nkomo kakra kasa mi no awota anapo ka hu bi na da gude musam ne ba kwaje nsuo ne bi na bia so enti ne kama 0206 469 midimo for ba center Dr. Time da so osujare ne fabra na fabra to sunu ntu ase emfa emma pokua ase mahira na ebutu 0244 774282 secure sanitary pad enso ke hu bia no pay ne da gudem nsem enso so eba na onum se enu Monday night football dodona enso etim ekoso na me pato sei ana esitie odomo Spanish La Liga attack Bilbao Eshabako Emma River Cano and so and watching Sevilla S1 Emma Hatefe and so question 2 as on Italian Serie A cash and my game back when I say game you know and so etimi etitoja Edinesi Casio Eshabako Emma Heras Verona and so on etim Eshabako as one na say enwa Inter Milan anya asem kitwa kra Inter Eshakane Baku mienu miensa ena enum Emma Torino has so on entman tenapedum Emma United for Ojweden so na enwa in Premier League na say APL no matches bako enso etimi etoju na Newcastle and Liverpool na the tense side game na no ye she papa Liverpool di cancel 2 goals na so Newcastle ebetete enu achinom referee at the 11 minutes and at the two so after 90 minutes na akona wie obianum say 11 minutes na yabo musima na enkron obianum say adwumade na enso atima akona wie na Liverpool enso ebenya consolation goal na enu Liverpool shamiensa ama team fence Newcastle enso atifie ehye no ho na pedum sem ematifo na Anthony Gordon ekoti aboy fence Virgil van Dijk na ho Anthony Gordon and so etimi konya red card and so na menim say wetima nya Anthony Gordon red card incident and so da mam Facebook na ka bibia so etim come na after the game over friend say Eddie Howe and so a manager Edma Newcastle United Eddie Howe Eddie Gomo kakra Edma resource omunya no achiram Anthony Gordon red card wona so konya no over friend say Eddie Howe manager Edma Newcastle Eddie nkomo say did you deserve something tonight? Yeah, I think we did, yeah. I think it's a really tough night for us on a number of fronts.
you have them in football, but when they come along, they're very, very painful. Today is a really painful one for us because I think we deserve something from the game. I think the performance has been magnificent. But we lose the game, we get no points, we get a few injuries and problems, which you couldn't have foreseen. Are you proud of the players more than you are frustrated not to get points tonight? Oh yeah, very much so. I mean, of course you're frustrated whenever you deserve to get points and don't, because you know the league is relentless. The challenges are great, so when you perform well, as we have done in the 2 games so far, we've ended up with 1 point. That's a real tough one for the lads to take. Me wa 22 sema ora friend say ODEHYIEBA manager, and so Edman Newcastle United no so after the game na the disappointment, and so a game no and all the 2 jana pele msameti for e we twan so na ora friend say and slot manager Edman Liverpool ono so di nkomo kakra. Now, when I heard you correctly, you were saying football match. I'm not too sure if I saw a football match today. It was set piece after set piece, long throw. It didn't have a lot to do with tactics, what I said before the game. But I liked a lot how we stood strong. Very difficult first half hour, 45 minutes. But we didn't collapse at all. We stood strong. And as a result of that, we came 1-0 up. They going down to 10 man, you would expect that is a big plus for us, but yeah, when a goalkeeper takes every free kick, then there's not so much help if you are 1 player up. And to win some reference and slot manager Edman Liverpool you have our colonel 7 nights and when you born na no now was ochema kung fu pa na and slot and some answer so I don't know na Jimmy Carragher hey legend Edman Liverpool no ochema one do 2 Newcastle United therefore boy friends Alexander Isak no onu pa de kobenya and come man legend Jimmy Carragher and sorry to da na just one do 2 Newcastle team na for branch no Alexander Isak no kabeya komunjano emane nkonto some anu to ka pi ade fa Musa on the time na Musa na so be Liverpool team no mande akọ na edu baby na chese press conference ahodo na ento ka cha Liverpool team friends Newcastle mpanifo so munya say ade cha no ma beka ade cha no ma kami boy no so so be sina ka ma mpo na da say no na anyi so be konto no de otonfo no reference Rio Ferdinand enso akasa kakra na obuso reference Ruby Amorim say boy friends Kobe Mainu no ne position no and I want to fight and get in the back and I said they say on tinema biase Rio Ferdinand. We've all had these moments in our careers where man, I ain't playing. What do I do? Well, the first thing you do is go to the manager and go, what ain't I doing that I need to be doing to get in this team? Right, he's going to tell me. Then I go to work on a training pitch every day. I go to work. I play up against whoever, Bruno, etc., and I start dominating them. Do not let the chance come and you're not ready. And to win some Rio Ferdinand, legend, Edema Man U, as a Manchester United, and swear to the hands of Ruby Amorim. Man U legends, no matter how much home bia. And see, on that note, Yenya so near far with them in 7 and for NC, na so in a first service, Emetwa so. Midbo Football Center, Dr. Time that's on a poor can hobby, and I would them send a by Jarabia Toson for the Chimoria Swan and Fabran to swing into a sema. Pocrease, Myra, a one, and no ankle, I see, and I sent to Montemusio, or walk out now by school, and I didn't hear him 02447742.